Efangele ka fa e kwadilweng ka teng ke Matheo. Matheo kgaolo ya 16. Jaanong Bafarisai le Basadukai ba tla go ene, ba mo raela, ba mo kopa gore a ba supetse sesupo se se tswang legodimong. Mme a ba fetola a re, "Ya re fa go le maitsiboa lore, go tla tsoga go anogile go nne legodimo le lehibidu. E re mo mosong lore, go tla tlhola go le letlololo go nne legodimo le lehibidu le bontsho. Fa e le ponalo ya legodimo, lo itse go e farologanya, mme ditshupo tsa dipaka tsona a di a lo palela. Morafe o bosula wa boaka o batla sesupo, mme ga o kitla o newa sesupo sepe fa e se sesupo sa ga Jona." Mme a ba tlogela foo a tsamaya. E rile barutwa ba fitlha kwa moseja, ba bo ba lebetse go tsaya dinkgwe. Jesu a ba raya a re, "Tlhokomelang, lo bo lo itise mo matlhabegong a Bafarisai le a Basadukai." Jaanong ba gopotsanya ba re, "O raya ka gore ga re a tsaya dinkgwe." Mme Jesu a itse, a ba raya a re, "Lona ba tumelo e potlana, ke eng fa le gopotsana gore ke ka gonne lo sena dinkgwe? A ga lo ise lo lemoge sepe, le fa e le go gakologelwa dinkgwe tse 5 tsa ba ba 5,000 le ditlatla di le kae tse lo di boneng, le fa e le dinkgwe tse di supang tsa ba ba 4,000 le diroto di le kae tse lo di boneng. Ke ka ntlhang fa lo sa lemoge gore ke ne ke sa bue le lona ka ga dinkgwe? Mme ka re, itise mo matlhabegong a Bafarisai le a Basadukai." Ke fa ba tlhaloganya gore o ne a sa re go itisa mo matlhabegong a senkgwe, mme a raya thuto ya Bafarisai le ya Basadukai. E rile Jesu a fitlha mo ntlheng ya Kaisarea Filipi, a botsa barutwa ba gagwe a re, "Batho ba re Morwa wa Motho ke mang?" Ba re, "Bangwe ba re ke Johane Mokolobetsi, ba bangwe ba re ke Elia, ba bangwe gape ba re ke Jeremia gongwe yo mongwe wa baporofeti." A ba botsa a re, "Mme lona lo a re, nna ke mang?" Simone Petro a araba a re, "O Kriste, Morwa wa Modimo o phelang." Mme Jesu a mo raya a re, "O sego, Simone morwa Jona, ka gonne ga se nama le madi tse di go senoletseng moo, mme ke Rre yo kwa magodimong. Ebile ke go raya ke re, o Pitoro, mme ke tla aga phuthego ya me mo lefikeng le, mme dikgoro tsa felo ga baswi ga di kitla di fenya. Ke tla be ke go neele dilotlele tsa puso ya magodimo. Sengwe le sengwe se o tla se bofang mo lefatsheng se tla bo se bofilwe kwa magodimong, mme se o tla se bofololang mo lefatsheng se tla bo se bofolotswe kwa magodimong." Jaanong a laya barutwa ba gagwe gore ba seka ba bolela ope fa ene e le Kriste. Go tloga foo Jesu Kriste a simolola go sedimosetsa barutwa ba gagwe gore o tshwanetse go ya kwa Jerusalema le go bogisiwa ka tse dintsi ke bagolo ba morafe le baperesiti ba bagolo le baitsi dikwalo, le go bolawa le go tsosiwa ka letsatsi la boraro. Petro a mo tseela kwa thoko, a simolola go mo kgalemela a re, "Morena, a Modimo o thibele moo, go seka ga go dirafalela jalo." Mme Jesu a retologa, a raya Petro a re, "Ntlogele, o mpote morago Satane, o se kgope mo go nna, gonne ga o gopoletsa Modimo, o gopola tsa batho."
Ke fa Jesu a raya barutwa ba gagwe a re, fa mongwe a rata go ntshala morago, a itlogele, a sikare sefapano sa gagwe, a ntshale morago, gonne yo o ratang go boloka bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona, mme yo o latlhegelwang ke bophelo jwa gagwe ka ntlha ya me o tla bo bona, gonne motho go ka mo thusang le fa a ka bapala lefatshe lotlhe mme ya senyegelwa ke bophelo jwa gagwe jwa nnete. Gongwe motho o ka ntsha eng go nna segololo sa bophelo jwa gagwe? Kana morwa motho o tla tla ka kgalalelo ya ga rragwe, a na le baengele ba gagwe, mme foo o tla busetsa mongwe le mongwe ka fa ditirong tsa gagwe. Ammaruri ke lo raya ke re, go na le bangwe ba bone ba ba emeng fa, ba ba sikitlang ba utlwa loso ka gope ba ise ba bone morwa motho wa tla ka puso ya gagwe.